Paul Nzovu woye, Paul Nzovu woye, 2031 turagushaka yukamandisa turebe kure 31 ni Paul Nzovu. Youth murebe kure umwana w'umusore buri kimwe cyose cyarakizi nico twifuza arakizi n'abazeyi mu municipality woye. This message to Mr. Paul. You had transport with you had to agree with the people and help them. Turikugusaba 2031 you come. Hatagira n'ikigutinyisha, we are here to support you. Uri kunyumva? Paul Nzovu dushaka ngaze kwa amajambere gose yaragazanye, transport yarayizanye na ndetse no mukoroni yaduhaye n'ubuhunga abuhereza abacecuru bose mu byaro bose bafashe ubuhunga. Turagushaka nguze tugutsindikayo uje abo mu Gisekira hepfo mu Giseke igase hose yarabahaye bose nta utarare ku bintu bya Paul Nzovu. So Paul turagushaka ngo uze udukorere tugutsindikeyo utuzanira go majambere go. Abantu ba municipality 2031 turabashaka mudutsindike Paul Nzovu kubera Paul Nzovu icyo gukora arakizi amajambere orode yamayije kutwereka aho yazanye transport twarayiboye, ubuhunga yarazanye igase bose barafashe ntaho mu Giseke hose byageze duhaye atari yakora. Dushaka turebereho ni gusaba abo bantu ba municipality mwese 2031 ni Paul Nzovu ategeka, nta wundi uwa Nzovu niwe dushaka, uwo wenyine wa Nzovu.